Karbi Anglong District Magistrate Pen Therepo in Koira Trok Arni Kipi Alam Toy Ajaha Kasap Kilar Thu. Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong pen Angtan Kachong Tata Matum COVID-19 na kiso pen Ajok Kisung Kachitong Nanga Tumapan Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen Kirap Pajir. Hamren Municipal Board pen Patir PC Hamren Arong Sopialo Doya Lang Kiap. Kardam nili Karbi Prime Time Birta Dhan Bang Sami Junaliti Mungpi Non Birta Ang Ton Pen Arjuik Tha. Karbi Anglong District Magistrate Pen Patumi Therepo Inkoira Trok Arni Kipi Alam Toy Asap Lar Thu Puri Pusi Kadnyu Salong Birta Dang Pale. Novel coronavirus COVID-19 kang danglong lijia phan pura det pi angdang thepi kidobom lockdown mate kang kirkang haba pora hut Karbi Anglong District Magistrate pen therepung koira trok ani kibia lam toy asap lar thusi therepung koira trok ani puthot lam toy mate hukum kimi pipon thu District Magistrate pen la so lam toy pipon thu thetik ke Karbi Anglong angkang han parwo wo ok lang ok jorlong le Lam toy ki kroy kriya tumapan Indian Penal Code ateng ingsai jibuta lam toy along kijong pasupot. Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong pen angtan kachong dat dam atumpir thea dang along novel coronavirus avura krem ki umplu pajok kisung gachitong nang rat atumapan Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram ronghang pen tangka kirap ke pajira birta nonjong birta nangle. Novel coronavirus COVID-19 na kiso pen ajok Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong pen Angtan Kerala Karnataka Hyderabad Tamil Nadu Bangalore la pen pek jamadi malong kachong dadam kadokabe pen bang pharuki thomra bang kripli atuma pharman sikal laksir kepra suriner kep atangka lutang lo pusi chinidun sitami la so atangka SBI account ki do atum pini angbong longpon poputa pachini ang para tumapan ke kewangji there nipai thom kebla pe nipai thom kebra isi arni silong pon poputa pachini coronavirus kiso pen kaching rai jia phan ke do boha pen angtan ke barbite jia phan ta CM rong hang pen alang li tumapan kachuning ripado Corona kiso avur penun an kachipong right hek jia phan akimang pen there ni phaing koira trok siarni Hamren Municipal Board pen sideng ponsi Hamren rong sopiaro hitikulat munit kaching promuchot adim hai huelong dowaya lang ki ap ke pedu pona birta phirang ki hundur kropen birta nang pale Ada professor ke apor pen Hamren hitikimia long pensi dowai ka pangvui tangalang ki ap pang cheng pon Dowaya lang kya bapora hut Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron Sitami adimak long along an palidun si kilang chari padudun alang lipen ajok bangso ni inkorai si lockdown ki padualong rato an takachitudun jia phan kachuning ripado dason bangtani tum haido kachingnum ke pabedana poson lo lapen dasrak bangtali tum nono songa chopang thera sayang deng ni tum son dubai ka dubai tani tum keron pani phan tum chisik ponlo Church la pen mondir hai hui long ta mithang kachipang thir jia phan duwai keron pon jia lam thi EM teron pen ningje sarkar pen kerap sarkar pipo lage sarkar chisik lo je la so la ke chugjun long le tum phan sang ke kipi ponja phan ba dali kipi ponja phan kapre ke chuo son kipi ponja phan ke pen disease man ta chingwa lo dong si han hun so ke banja phan ta jong si heri potang te hujai pen le punon ba longka pen le punon kapre pre dim pe banja phan ta lang tum ke klam bang putum phan ke banja garia anombor pinang po bang pu pinang po lang tum ta ta so ke pe banja phan ta lapen ke boy det arada phan sarkar pen kirap ke pajir jia phan ta sik dang bom lo pusia lang li pen ningje halapu ke boy det arada tum abang ke hitikulara long sang han adormen men ke bada jok kaning dia lam the phirang ke tum pan che than pon kopi ka abhalo ne nang tum ke bang ke sang na chung sang nam long le lang man nam lang bong le ka pe ka pusa jo dong ada adokan khuli le lang apulo bo nang tum sang ador kon anon nang tum ka ju pen ba na than ge thongke ke kola so dukan hala terang ham dukan ni kai kon an lo kai ke ingkora trok ingkora kho nong lo be thong kep lo ha ador ke bat lo bo pulo te ke ba lo ke ni li hajira chudun chotun namun e pusi ni li nang lin an lo ke nam pan ji pu ka ma tha ge len ke nggak pusa la an phane dor de de la di enten nang li abang ke ho ni li ta lo sang nam pon ni pu ni li ta na ni mu tan lo ka so ha ni ke ni se ho ora le an ha la de
Nanti kosong kan lah mana kering iga. Kering ini lah, hajar lo, lah bicara sang pada hajar cudun kau lah pensi. Hajara ke cedun. Oh. Han lagi tu jorang dia jadi. Orang kau han. Non ke hajara karni si kon an lo. Hajar ke ini orang. Hamren Municipal Board ahin penun anrong supia lo kapang thir pen ke pedojia phansi jisik chidang padupon tanglo. Laso dawai alang ki ap asai ki claim pon bom pu puta Hamren Municipal Board dun mei pu het sing rong phar pen ningje. Rong supi kapang thir asai ke deng amu. Jadi ni arjupon sinang lasi bangso rong supi kapang thir amu along nang litum kuan ang deng ke claim pon je phansi jisik pon. Ahok lo la bangke non pirthia dang da la covid-19 mate coronavirus la bangke pirthia dang thame ka phiri me me ki solo la pen la bangso ki su bhan ka chupa jogi awar sai non punda ke klang te ajoi sini tumma thapon si pini la dak hamren arong su pilong same pang thir pon lo la pen un ana bangke nili tumma tumi dik same cheng pon bom lo sa pini bangke ni tum garia ke the hang lo la pen na lang dolang pote gari bang non hum thom pli ke sik dang dolo la pen medicine hormone same nili tum pen na pang bom na le dolo la sama sing kitang dolo la si Pote isi kado we Karbi sulang dorat pani leka chuning ring kang tumbang ala heno la bangso keso la ke akapre along ri long dame ke khang edat ason sike theklong la sike do we sulang dorat pani leka chuning kang tumbang hem lupen ke bar bedaji la pen la bangso keso ke khang on jiabar sai non mat ke la son sik ke thegere tumhanda tumhana than bomlang la sil hong an ke bar bedaji mate methang hemalong ke do pen la bangso ki sep dunia mate le tuma live fan ka chiri dunia fan ne lika do bi fan chuning ri lasi ahok lo nile tum kuan ma nile tum ta munit chot sta ka do ko be bangke arnam se chini lo sa me nile tum Hamren Municipal Board pen ke claim ne war sign bang an bang ne tum ta nang claim pin post ta men nang le tum ka do we tang chirap chito dun si la bang so war sai bang chun ni bisini ni mathapon sian cha Lapen mithang apran ke chirai ko masai pinaka pot kado ka via phanta Sorkar pen kapin khat ateng ki kroi pamejia phan Karbi Long Autonomous Council Hamren Brown Secretariat OSD Sonaterang penta kachuning ripadupon. Rong supi kapang thir asai apora hot ladak Hamren Municipal Board ahin pen ke claim pon aphutak inut pe inut phanching ki pon jise lo asi ke chengsi ka prang hitum OSD sar Sonaterang alang li phansi isi sini karju pon sining hang lo. Pini la Karbi Long Autonomous Council matenon ladak Hamren Municipal Board pen laso ke pahem pupon asai koson nakimang kan sila poson ke claim lo la pen kuan asai pe chun ponji la pen kuan phansi ke disip pon Pala tum Karbi Autonomous Council authority instruction teng pen ante dak district administration order teng pen tum claim lo ti especially la bang isum coronavirus non very sensitive athe india kang pi same non chi thang plu bosong si dolo asida Hamren arong su pi same bosong sila so coronavirus mata pheri me ke supen kache pai apon thai nai pusi asin tum district administration mante dak district magistrate mancing waisi je Hamren bojar manda town same la medicated water itu doai ki pangbu itang lang pan ap nai pusi tum ching wailo pasoting si itum claim lo kapre itum Hamren Municipal Board ba all over Assam so claim bom lo la bangso ke so ge pheri me la si tum un an ke itum chepai apon nei la sinili hin pen kachuning lo pehlo dak Hamren solang to korting jir pon an pan se ke theding pan amon same tum hem si chido clip nang ji lai tum honorable prime minister pan se ka declare do ning ko re si phan ke completely lockdown asi lockdown mang ke lage ke no phan ke lia kimi phan ka bangso abemar man ja so ke so itum chepai ok phan selang tum ke mang polo athe nang li ning ko re siong si hem do polote isi itum jok pan po jong si pu kai ta chingui sai kai ta meeting ki do kai ta pu ka chingrum kai ta pu e ason pu chingrum o polote labang so ke ek meter panta labang ke la so virus ke chiun Non malam so por phan birta moing ton eksena. Start here, right anywhere. Eastern Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkilan, near Don Bosco School, D4 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 7896169021. For both D4 and Bokazan, you can contact 9957 988 008 or you can mail isanmotors.ka@gmail.com. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now.
Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo piputot birta along huang tulo. Pirthadang pialong non malam COVID-19 avur kaciun atumon lang no kiso ki umplup ajok India long ni inkore isian lockdown ki pedo ajok Karbi Anglong pen Angtan, Tamil Nadu, Tirupur, Sitco, Muduli, Pariam district along Kidodam Kok Akorte lapen Ingjiratum, Kido Kisung lapen Chenglok, Kichoki Junlong lea Kisunga Birta Pirangke, Kelvin Terang pen Nonjong Birta Nangle. Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong Pangrumpet pen Bangkri si Aphaido, Lakaduka Be Akorte Ingjiratum Sidame, Kerengjia Pan Pura Ahemarit Chio Tekangsi, Aningkan Halabang So Dimalong Chong Dachutolo Dun Bomlo. Bon sa tamay non hedjong COVID-19 akiso munid ang bong anut pen anut kaciun akiso men nang kiliro kajok tong sikot pen nang kang hapcheck lapen nang kang kircheck ajok labang crazy akorte lapen ingjiratum amit hanga hemarit nang chili thekthederlo lasi alang litum pen laso kiduk akiso nga puthak Karbi Anglong Autonomous Council CEM tiliram rong hanga kanghon kajinsu lapen ninga klong pen kirap ke pajir jiapan ning chithe damsi kirap johang lopusi alang litumpen kachuning ripado Kardom sar CM tuliram ronghang nilitum non ada kaching room nilige inu sami Regina Teron pi sojong dongkam kem west dongkam kampen non ada kaching room ni korte ingjiratum anta Karbi west Karbi Anglong dongkam kam sojong gilani pen nilitum ladak Tamil Nadu, Sitco po, Mudali Palem, Tirupur district Angbong, along, angkang along si kami klematum, la sino nilitum abangke la so coronavirus po kisung a join nilitum ta company pen, la pen government a hin pen, nilitum abhanta kama videra join room along ke do pen, kisung, ke katora, ke choki jun along pen, la pen ke non nilitum abangke nang liphan, nang kachuning ri la alam mangke athepi ke nilitum hem kache wangji aphan tangka vederlu ansi nilitum mangke hem kache wangji aphan si nang liphan ke rap asap setami nang li rap tu likhak alang lituma contact number lagi 8526407798 Armstrong Kiso along Ajadalam takapachini jiaphan chuningri lapen lason tak si halapu Tamil Nadu Tirupur district ABS Textile Company along Kachongda dun atumta lasovura krem ajok alang litum Kachongda dun a company ta inkir cheklo lasinon alang litum kichukijun lapen kido kitakapan thedung akisung kachitong nanglo pusi pachini Kardom Niliman Horenbe Nilitum non Dobam Tamil Nadu Tripur district along sido nitum ABS company long se kam choklem bom nitum phanang khan thepin men memen company bon check ajok nitum kisung nang dokoklo tangka sabe dota hem se bothai der asin tuman khan te men bon che ngasin tuman no man ke man prom prang na tumta e tunon da ke chui banta tangka ave hem ke bang pan ke apsi lamlu asi Karbi Anglong mate KSC a kai tudram no hang pansi nitum tuning rilo nitum kisung ngolong nang chera tun rek po pusi nitum ning chithelo pen anat nitum dag do anat tumanta atum penda nang le pangsi tuning rilo tum hanang rawek hemle chiwangji ta det piangkang lockdown ki pedo ajok chiwang long le det lo lapen non hong anta barlong le det lo puta pachini la si Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke thekeding CEM EM lapen MP MLA atumapan kachuning ripado Pini Karbi prime time ang gelapon skang ton peklo dumi thakmi kurwang thu